Mwancho murigeria hoge Tembe TV chinsa inye chia bona butuko asobutuko bega bwe 15 narimo mutinyo kabiro mwako iga bwechiri bubere 24 mbuya muna soko gendra ko okera na guchingira emirobero gendata sembeo ya Tembe TV kene kionga chinsa inya senchira yobo ikirano chenkoro kwa Clinton ndigi karansoike obena into ikomwe. Karibu sana mwancho murigeria Wilson Makori nera toko bwatara nera kurwa sense media yo mundugo imanyero nabona toko chaka norobo tibuna umwaziri w'ikiseme muske Julius Migosyo Gamba nigo ritkoryarero aikirana asomoyega bugo chengera uko baro w'eskuru secondary yabaiseke yakereri yugotoka sebunge anyari bari cha se county ya Kisii mwigo yo nigo oikiranwa nabarai ao hegati yabo mukonjbu mugavana wa county ya Kisii muske Elijah Obebo naboigo mabunge w'enseme yo muske Zahir Janda hegati yabara ibanda bange chinga kechoni ga kwandra ekerenga ekeriyo kwenekya kyogo enekia wizara y'ikisemi n'ekikonyara kuba gekobeka emirobero yoko konya chiskuru anemone sector y'ikisemi kweganda lya senchirengi ya sasa birabara ibaso kyasobonge kubwatesia ewizara yo naboigo serikali y'Mheshimiwa Daktari William Ruto gochego ikirania gokinia ebirango by'ikisemi kuna gotomanya Murikito Daniel Antiri. Jumapili tariki 15 nemo mubunge webunge ya Nyeri bari chache umusikeza irijanda nigaligania mwaziri w'ikisemiga Kenya umuske Migosyo Gamba kale nerombe yabarayi bande kurwa sorogongo rogusi nakogendera gusigeta aborokiwa gokoromukia chinsa sano chemambia ya lero umuske Migosyo nigikirana seskuru yabomura ya Kisii ulira gocha kugendera kubasira ilio kwene kibuna bagendire gokurebya kimasomo Tukereri girls chinsa cha mugaso muske Migosyo nigo ara omwega bugochingira okobaroro w'eskuru ya secondary ya baisike ya kiriri asemya ke 50 mwiga wikirenwa na barai ao boigo egatiabo mokonyi bumugavana we county ya Kisii muske Elijah Obebo moseneto mochore muske Esio Kinyuri abo bisa bechisemi aba MCA kurase county ya Kisii gati yabubwatani banda bange ukwana chinga kecho muske Migosyo nigagokera egetamukero gichiskuru cha Gusii ichi cyakora buya hasa matemwa yo mwako eta ichinga kecho gendera kubolia borokigwa gukora masomo asekiribu na aroka akorengania bataka na banda na aroka arabakonye ko bakaria kionde gyonsi batageta sobogima. Ladies and gentlemen, the government will continue supporting Kereri girls to ensure that it will continue operating with its high academic standards. The expansion of the school infrastructure, including the ultra-modern 750 capacity dormitory under construction, demonstrates the government's commitment to ensuring that students learn in a conducive environment. Otabona chingaki chia siasa tichiraika nabagusimbo bwende tugutware kirenga gyukubwatesia oborai bororo bunenchiremo yokoenekya magendro. For anybody to try to tell us that we should come out of this government which we fought for, and it is foolhardy for leaders to mislead the public instead of interrogating that budget to make sure that the resources allocated in there for this county are actually released to this county to do development. It is time to roll our sleeves and work very hard to deliver services to the people of this country and this county. Asense mwende umusko bebo nigateona egati y'ibintu biria bikwira borokigwa gukora bobe ke masomo n'ubutumiki bwa mariogo yogotinda ya chiskuru bobolia ko bwatoke bikore bingabunebyo na kubwatuka chisabu chimberio kwegendereria. Do the right thing even when no one is watching. Eskuru igaboigo nigo yabwatukirwa obuya ao rasomo bunge wenseme yo muske Zahir Janda uyote baiga na waziri tukipitisha hii budget sisi kama wakaji wa Kisii tunataka maendeleo. Kuna watu wanataka kututoa kwa hii serikali na sisi hatuwezi kubanduka kutoka kwa hii serikali kwa sababu sisi tunataka maendeleo. Hawa wasichana ninataka kuwapatia ahadi kama mjumbe wenu, nitatafuta pesa tuwajengee dining hall hapa katika shule yenu.
amang'ana ya marita mapema asa abana baisike na kuendera gukoromokia negati yari bigakwanirwa na bare bagasomamo bagokere getambokero kyo mwaziri Migosa Sebunge ya Nyaribari Chache imeye kaunti ya Kisii. Jinsi nimevaa sare hizi ni kwa sababu napenda mambo ya masomo. Jambo la pili, nimevaa sare hizi kwa sababu elimu ndio ambayo inamweka mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri kuwa sawa. Tatu, nisingetia bidii kwenye masomo, singalikuwa seneta jinsi nilivyo. Wasichana mnanisikia? Kwa hivyo ningependa kuwasihi kwa kifupi, tia bidii kwenye yale masomo ambayo mnafunzwa na walimu wenu. Mheshimiwa Waziri, you are a great man, mtu mwenye anakumbuka nyumbani. Wanasema ya kwamba na pia heshimiwi nyumbani, lakini hapa tunakuambia ya kwamba tunakuheshimu. Nkurubuthirige seni kia getembe litrene nguruku Daniel Untiri. Tukoska usi mwanchu morigeria mbasukano mabebwe para niko oene kiwimaro kwa ya rero sensemo ya daraja moja asomo chupo songa se kaunti ya Kisii hase egotebekana nganigo igati y'abantu bari ngase gari yasiri oboroso bwae na konyaka bakeko gwase chinsemecho nigo abantu gwetani kome baganda takonyora obubwenya hase chinyagitari au hase kaunti ga kubwatikana mbasukano yo ombo muri Kitoma Nsiango niga ikirana sensemo yo na gusangana kirori bari bengasa yo asebate banige gari yo yari kurwa sensemo ya Kilgori sigo cha se omucho bosongo yanyaraba ke gosiria oborosa se chinsemecho na kobwabwa kurua asepara ya Kilgori sigo chia sensemo ya busongo ime kaunti ya Kisii nigo yabatirani kwa no mubasukano mega yo gusiria oboroso kuringana na Caroline nigo bairana goteba nigegari yo yasiri oboroso mega yo goikia ababiria ekero ya chikogendane sabali yenyora ya soire ase esto eyemo yegetisani kia mabuta ayo manikanta na Shell ekikere ange ase ne duka area ya Goodka wasa sensemo area ya naona mahali hiyo gari ya watu imefika hapo sasa ndio imekuwa na mbio. Lakini mtu huyu driver alijaribu kupiga mahoni. Hapa chini hakuna mtu alikuwa. Sasa hiyo gari vile imekuja hapo mbio, imeingia hapo ndani na speed nyingine ya juu sana. Lakini ikapata hiyo mlango ilikuwa imefunguka kidogo. Huyo jamaa ndiye alipiga hapo kama ingia huko ndani. Akapata na ile wale ya upande ile. Sasa kitu sisi tulistoka kukimbia tukaona watu wanatoka ndani wako na mainjari kidogo. Kuna msali aliumia hapa. Kuna mwingine naye mama mwingine naye alitoka hapo kama ameumia mguu. Kuna watu wameumia baadhi. Lakini tena kuna mama ametoka hapo na watoto wake 3. Mungu amewasaidia. Hakuna mahali ameumia lakini Mungu amewasaidia. Ambulance imekuja imewasaidia wamepelekwa hospitali. Mimi nasema Mungu acha tu awasaidie wale ambao wameumia. Kama kuna maumivu ya ndani Mungu awasaidie. Kuna mama alisema ati gari imekosa breki. Wakamwambia simamisha hiyo gari hapo. Jamaa hakusikia. Lakini sasa ukiona gari imekosa breki na iko kwa mteremko, hakuna njia nyingine unaweza simamisha hiyo gari. Hakuna. Na hiyo gari ni automatic. Sasa hiyo gari automatic ikitoka kama imekuja hivi, hiyo ni kumaliza watu. Lakini alimejaribu. Driver amejaribu, hakugonga mtu yoyote. Ni ukuta tu na hiyo mlango ndio imefanya wameumia. Alitoka pale ndani lakini miguu ndio ilikuwa na shida, lakini hata kutolewa ndani ya gari walipasua hiyo milango ndio wakachomoa yeye kutoka ndani, ndio akabeba kutoka hapo ndani akaweka kwa ambulance akapelekwa hospitali. Abantu ise ikomi nigo babwatirani gwasoma basukano yo nande nigo banyarko bagwikibwa senyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital asibagendete konyarko babakonyora obugwenya nanya nabo nigo omuntu ndebwensi atatu kuyo nyarko bakagusiria obugima bwaye ali ya butoka chiburege urogoralia ya chalio kaya runda ya swa gochi malia maftime ya swa bakanyomba ime na abantu balengeme na batu atemako basefu ndeta yo obakagusira banyora chingoma nkenke okay go ambulance na bayacha yabakonya bairwa nyagitari asobo bweni kuripoti ya getembe kurwa sensemo ya magacho yomochia obosongo
Toskabasyo mwancho morigeria abarai kurwa sorgongoriga rwagusi abo batenderete byama abege siasa kurwa sorgongoriga nigo bomera naso mucho Nairobi bune njiremo yokoriga gosanga ebirengere nabego kubeka emeroberio yego cyakwane kebona mbacho gutwara riyo gerimo bosyo bo bachore bone bo mwaka bw'ikiri bubere 25 na ibere bakorogwa muno mugavana bwe county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo oyoro murayi kyama kya UPA abego yokwanire kyama ekyo nabatebanigo Mheshimiwa Fred Matiang'i oyore neganga yego chikoriye kergo kyo barayi bwense nigo akagere goche gutigirwa ekyame kyo kyaye nabo okagendereria asenchirerengia samatukaribusi ekyagara ikegoro twatigete ngere na ndotete a lot of confusion na ndonyo mutete to ndare ndona okora debate nyingi about who is who ekande tubwata na yemo Fred Matiang'i tubwata kande tibere tunokwana gatona okora ekyagara twarigereri nano ikiyo ni twagambire nera twanchiranire ndoma etingi akwana na Matiang'i no yobo because ya kenarigati baachire mutu na Karonzo mwigure wona abaiko mbaise konengeri Karonzo tiabana konengeri na Matiang'i. That was the purpose. So kibago na okora bago na drama abantu babo ekiara tubate ver more support korboikoyo kubwana gusi aba gusi bayito bonzi pia sana etire mona Nyamira iyo baramo ebirengera die bimo basoke un presidential candidate. There is no confusion about it. This unity gera abasabarai nakie kiuna mwachamo mo make sure abantu bonze bagende iraini yamo. And then to town at 2027 ingare we'll be wasting a lot of noble time. 2027 ingangere mono ekiago ikomo elbo mwako oyo onya tore banga stina batoko bangu bina to bangire Matiang'i nabo ate party ekolgu UPA tiamba tebi clearly e party ene yaye na ende gangete Safari Park as a kisi professionals bonzi bale tari angara tubobisi wasn't open nyebuate nyeoti pake ngaki ekuganiriwa yaikire ngaki bono ekuganiriwa wikoma eliyoye konye ando monyene asemoiwete nenda asemoroche ikiara mozo tena njetinya itiamos tali nje is not about me epati ene wato monyene so tukikoli epati nango chiare gotenere epati getengao ngwenginatorio tigato focus our energy koliyo bwamate. Mwancho morigeria ni agatie bare bari baikranase omoyigoyo ngamo no mujumbe bwe bunge ya Kitutu Chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi Mheshimiwa Omingo Magara ababwata ni kurwase kyombekeria Contractors Association aba director kurwase kyombekeria KTDA negatia bare bangde abange kurwase rugongoriga rwagusi omoyigoyo korekana sensemo ya Karen County ya Nairobi tokoskabosyo abamenyi abo bamenyeta sensemo ya ansemeria ya Nairobi ensemo ya Rongai niko bae sokire na gukwandra chikuru chicho negatikwa somo chibwa Addis Ababa enseri ya Ethiopia somurai Mheshimiwa Raila Odinga atanyarte konyora obubwi hasiba muganire airanenka anyarko baga kwenekana chikubeka emeroberio yokobeka oburayi obuya anemonase serikali ya bono kweneke buna bananchi mbachi konyarko babako oroberiwa obugima nigobego bamusabire ase chikuru chinene chiribosyo mwaka 2027 Mheshimiwa Raila anyarko baga kwa okoboko oyo mukuru asorongoriga rogusia sekeruge kyo burayi bwense ande twagoka sane gara twanyora agatembe ya turule gusia ikira anda moto mere to murama jachali gotoriyo bolinga kaimwa mogosimore togenderi ngana li mwamu mora yo rairo itochiete ko temekero bokeria era na temete ane na bwete ko bwangoro gya bwete ko binyo kyumondoria kumubwachi kura isano gona temete ane serikali ya Kenya nyako ndega asingiya kumubwatsi paka bwekasegete so ase mabu ya Afrika Kenya no ero na Raila no ali
bono ndona tebi musikiraira anango kwanike gusi abwata abantu bae babo Timothy abago madekio mugusi abatebo tigaira nebo no aira neka alige linki keroro asukume serikali ya Kenya etakorere gas bono ndo akachi ba gai garungai serikali yetu ebete bono aira gago jago soime tuigatonyora magendro ndonda tebe ase ukubu kwa Raila Odinga ase krogeke kia African Union nkeringa ntwa expected inga Raila nabu ntwe twaro chobo bui ande konyora tuyariganiri ko banomo goko ase Raila kubwa ekirogeke akini rende nga bagoteba kirogo kende gyonse kebwata masindano nkebwata omubui no muntu okubu Raila kobu tari tangani Raila orabu oratemire binge lakini rende no kumia story ase Kenya andi abantu balinga ntutoliti supporter chi Raila etoko muhariga ni Kenya Raila ne Kenya to chenge Kenya yaito erinde gendele igendo kene ngeringa naragote byo mheshimiwa Raila onyendiri yako igwo munu oyo ango igaira na aso esense moya e upinzani erinda sugumo morayo yoregeti akole bintu boronge ebintu matenena atige gokore bintu atari ko bwatia sheria lakini rende bono tigairane abente opposition na ende asugume serikali ekora magendero buna atakire na ende ntubuno mugusi twa support Raila matuka mange buna bono nje miaka yonse amwakere chikura lakini Raila ngo jero tuwe bono mugusi bono igamati yanginate neine tigamu bwatesie 2027 matiangere benteke onyoro bugambi serikali yechenje na ntogenda moto Tusko bose mwancho murigeria umurai mheshimiwa Raila Odinga oyore korigia obunyakarugo bw'ekyombe kya UC nigo anyara ko bakagwesoke na gwanchirana amatokeo adanya to baga ko bwato kwa asomu ameriria omonene Mohamed Yusuf Ali kurwa sensi ya Djibouti anya to baga konyora obubui hasabona atebire nerebuya abarai kurwa sensi ya Kenya banyara ko babako neke bunango cha paramo ko bwatirana na bwo ko bwate sio burayo buya bw'ekyombe kya AUC kwa neke orongoro Africa nkogendera roribosio asenchire ringia. Accept the results and I've congratulated my competitor who has won and I wish them the best. So there will be a lot of blame games that are going to be played and people are going to say, oh, it is because Baba did not do as much as he expected. Oh, it's because Baba is now tired, because he's too old. All sort of things. That maybe because those people used more money than they used. Oh, Ruto just wanted to humiliate Baba. It was not genuine in saying that he was supporting him and so on and so forth. But I made the decision myself and announced that I wanted to run for this position myself. Ruto only came and said he was going to support me when I really meant it. And I want to say that President Ruto did everything possible. For this campaign. They gave me all the logistical support that you needed. That enabled me to travel around the length and the breadth of the continent and made an appointment for me to meet all the leaders around the continent. And I met all of them. And actually we were sure of win. But as I say, other factors have come into play. And those factors are going to come out and will be known. So we are here where we are, but let us not regret. Not time for lamentation. On Monday, they had organized a prayer.
Abego mwancho morigeria muraibwensi ya Kenya omuske Dr. William Ruto oyore ngasomo ikoyo nere nigamwa kirambo ya muno Mheshimiwa Raila Odinga sokoremeria sabari gakuru ya gachagete ande munaso gwikira ritukuri gorase chikura chene getigwa sebona atebire okobu kwaye nigo bono kwabira okobu gwense ya Kenya asebona bagwente kwira kego chamo kubwaterana gokinya ebirengo by'orogongoriga rwa Afrika sebega bakire mbya muno bonsi bari babege tokoboko kwene kesabari yune chikoikirana asiekirane ritukuri goro. He was available. Whenever I booked an appointment, he was there. Whenever he had to travel, he was there. Whenever it was early morning or late evening, he was present. And he was there all the way because he was the best candidate. And I have a regret for Africa that they missed an opportunity to be served by the finest of our country. As a politician, I have supported many candidates, right? On this Africa Union chairmanship, Tinga Baba exceeded all expectations. He drove the campaign like it should have happened, and therefore I am very, very proud of you, my brother Raila Odinga. Did not let us down. You did the best. You put your best foot forward, irrespective of the outcome. We are celebrating our candidate. We are celebrating Raila Odinga. We are celebrating the unity. Mancho muriria se orboti urukuru asomo chwadis Ababa ense Ethiopia no to ikiro mweri bwe kionga chinsanye otko bware ngo wakirambya munaso gusangana into kurutoka chagete kionga chinsa ibera senjira yobo ikiro to abere na ya somo bero bwe ikaro nabono ekionga chinsa inye to kwakirambya muno twaro butko byo mancho muriria abewagendra kwegokya nimero beri agendrete ya Getembe TV nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori nere to bwatera nere kurwase muno. Getembe Television ekionga kyamamugusi Biriabi komanya seka ngo kwanira kirangi ekyo boyiko kire chechi brand aho